Kako zaštititi jabuku u najosjetljivijoj fazi razvoja? Nalazimo se u jednom modernom zasadu jabuke u Novom Slankamenu. Kao što vidite, jabuka se nalazi u fenofazi precvetavanja, dok na pojedinim lokalitetima u Srbiji jabuka se nalazi od fenofaze precvetavanja do fenofaze tek zametnutih mladih plodića u zavisnosti od sortimenta. U ovim fenofazama neophodno je da poljoprivredni proizvođači nastave sa intenzivnom zaštitom od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. U tu namenu kompanija Galenika fitofarmacija preporučuje primjenu fungicida Kardinal, koji, pored izvanrednog delovanja na pegavost lista i krastavost ploda jabuke, pokazuje i visoku efikasnost u suzbijanju alternarijske pegavosti, kao i supresivno delovanje na fitofagno grinje. Uz preparat Kardinal preporučujemo da se primjeni preparat Sekvence, preparat koga odlikuje veoma dobro delovanje na višim temperaturama i koji, pored dobrog delovanja na pegavost lista i krastavost ploda jabuke, veoma dobro suzbija i pepelnicu jabuke. U narednom periodu se očekuje početak leta i polaganje jaja lisnih minera i prve generacije jabukinog smotavca. Stoga preporučujemo da se primjeni kombinacija insekticida Harpun i Tonus. Uloga Harpuna je da suzbije tek položene jaja lisnih minera jabukinog smotavca, dok je uloga Tonusa da pored suzbijanja i maga jabukinog smotavca efikasno suzbije i biljne vaši koje se mogu naći u ovom periodu zasadima jabuke.